Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo lagani rolat sa piškotama. Pripremimo sve što nam je potrebno. Uzmemo 2 pudinga od vanile, 1 kašiku gustina, 100 ml mlijeka. Promešamo. Ostatak mlijeka, odnosno 400 ml, sipamo u šerpu. Dodamo 100 g šećera, 1 kesicu vanilinog šećera. Stavimo da provri. Dodamo umućen puding i kuvamo na srednjoj temperaturi dok se ne zgusne. Ostavimo da se ohladi. Umutimo 200 g putera. Dodajemo ohlađeni puding i mutimo. Istopimo 100 g čokolade i dodajemo u fil. Sada pripremimo 150 ml mlijeka, 200 g piškota. Na radnu površinu stavimo papir za pečenje. Keks malo natopimo u mlijeko i ređemo na papir u 3 reda po 9 komada. Premažemo filom. Uvijemo u rolat. I ostavimo da se stegne. Kada se stegne, premažemo ostatkom fila. Ukrasimo čokoladnim mrvicama. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!